Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narik ko di tatabot ta di sa dinas tinaja madodo samat ta. Upakaulingi pay mabarasallag ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Sini tomato malabiko, selesura malabiko madi kampo yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nur Namiria Dusun Awasano, Kelurahan Panyula, yang insya Allah diberikan rahmat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala nasabah nurusu ibolana pengala taala. Amin ya rabbal alamin. Yang paling utama yang wajib kita lantunkan pada malam ini yaitu sepuru talori pengala taala. Magai yang paling utama yaitu sepuru tak Bapak Ibu. Nasabah narik kumailo kipikiri-pikiri inannu-nannui nadiki gahadere rion Roma baraka iya narik ko cenia pamase puli pangala taala wadiki gatuda makka tudat-tudan rion Roma baraka iya narik ko cenia pamasena pakkamasena patulun na pangala taala maega sila surat ta isaliwang. Maelo inori masiji Nur Namiria. Maelo inori masiji rikamponna. Maelo imattarawe si bawa sila surah siya si kamponna. Maelo iman resubu si bawa si bolana. Nikiya de na ulay. Nasaba de yawarengi pamase pakkamase puli pangala taala. Alhamdulillah ini yang kamanang hadir riyon Roma baraka iyay. Ilolongamanan ni pamasena pagkamasena pangala taala. Buktin na ang kakihadir riyon Roma baraka iya. Magkutopar pa imang salawat na niya papasalama amas lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Magi yan narit kumailo ki mabuka bicara musti ipamulay sukuru si bawa salawat. Yang kedua narito salawat. Kenapa ketika kita memulai pembicaraan mesti angka ya Rasulullah talor nabita. Nasabak benengi cenia perjuangan na nabita sallallahu alaihi wasallam. Di panagding ya cenin naga masalangnya. Di gaga ular ramalan. Seandainya bukan karena Rasulullah. Nasabak maka di Allah Ta'ala pura de upancaji wilino si bawali sana. Melainkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini toma-toma malabiku sila surah malabiku ang kairi masiri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sa pula ni Sepdi puasa tak lantuk Bapak Ibu. Malam ini adalah malam ke-12. Jadi, sa pula ni Sepdi aso mampuasa. Maelo ka makutana. Dito pagagan no timban na lalena. Dito pagaga pa di makojo. Insyaallah dito pagaga. Insyaallah perjuangan ta iya siulan. Ipanadingi matu nari kumasuni pole ular ramalan. Panadingi ni yaro canina ular ramalannya.
Masuni matu pule ular ramalang. Napay sa dimompo riya tita mudane. Maylo siki makumpul ri masjid matarawe. Maylo ki buka bersama ri masjid. Nama sabah yaitu ular ramalange barakana yaitu ular ramalange nadiki pada si runtu-runtu pada ta umat sallama di kampung. Bayangkan upan na pikir-kira nadiki makumpul mapakoy taba na lalan na masjid ta masjid Nur Namiria narekode gaga acara mapakoy ular ramalang. Wani-wani ki makumpul ri masjid ta upan na pinarekotsan niya ular ramalang. Naniya, dito pa ito gaga taon nung una puwasa, nataro lupo dito pagagabi. Sinito malabik ko sila surah malabik kong karimasir ko Allah Ta'ala. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama yang narito, maelo kapadang may ramanat ki, pakasingi ni tatamba-tambay amala, taalalan na iyo ramalan. Ang katu amala pura na paguruang inabita sallallahu alaihi wasallam, amala kami nan napuriyo po ng Allah Ta'ala. Ang kaamala kami nan napuji po ng Allah Ta'ala, dan niya ang katodo sa kami nan nachetse, pangkaw ka kami nan nachetse po ng Allah Ta'ala. Aga amala kami nan masaro na puji po ng Allah Ta'ala, yang pertama ay narito yusalluna ala nabi. As-salawa ala riyali malabina nabita sallallahu alaihi wasallam. Magkaday nabitar lalang na hadisina. Man salla alayya wahidatan nigi mas salawa ala riyali malabina nabitaw ikachichan mi bawang. Makadaki ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi asyara majapuna napaturungag ki 10 adece nga pangala Ta'ala. 10 adece nga Bapak Ibu. Idi umasal langir lalan na sesoy tabi kasyaga ki masalawa lor nabita. Cek disumpajan bekasyaga ki matahiya. Bekasyaga ki matahiya Bapak Ibu. Wek kedua ki. Nareko 5 sumpajan sesochiwan ni 10 memang na salawa lor nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko beka 10 ki masalawa 10 kali 10 100. Bayangkan Bapak Ibu. 100 adicengan na pangala Ta'ala pura lapas sa diangki. Narekodege runto irilebo na lino, irunto matur yasarimun rin na pangala Ta'ala. InsyaAllah. Amala yang kedua karena waktu yang terbatas. Kami nan napuriyo pangala Ta'ala inarito Ikra'ul Quran. Mabaca Al-Quran. Mabaca Al-Quran. Maega sila surat ta. Si kampot ta. Narikumutama yung ulan ramalang. Ngunle pa dyan ni Makkaw Quran na. Nasaba na tingka ni. Nabaca-baca ni Quran na. Malango ni baca na. Nasaba pura Makkade Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ibadati ummati. Sebaik-baik ibadah umatku kata Nabi. Qiraatul Quran. Narito ya ang kajagay baca Quran na. Sini tomato malabik ko sa surah malabik ko ang karimasari po ng Allah Ta'ala. Iya tutaw baca niya Quran niya. Ang katujang chin na po ng Allah Ta'ala rili. Nariko di jagay yaro ako ramalabiye Bapak Ibu. Di semua baca yaro ako ramalabiye. Malango baca ta. Di jagay baca ta. Baca yaro ako ramalabiye. Marape kito risesena po ng Allah Ta'ala. Tege buktin na. Nasaba idi rupa tawe ya patu di matap ko narikong kabukti. Ang kabuktin na. Tege buktin na. Kota yang paling mulia di dunia inarito Makkah, Sibawa, Madinah. Magay kota ka paling mulia inarito Makkah, Sibawa, Madinah. Nasaba ako rangi ipaturong iri Makkah, Sibawa, Madinah. Ulat kami na makasing. Natuyew lang ngayon ulan ramalang. Nasaba iyatu ako ramalabiye. Bapak Ibu yang saya hormati. Dipaturungin lalan na ulan ramalang. Wani kami na makasing. Risesena po nga Allah Ta'ala. Magkutopar risesena rupa tawe. Yan na dito. Malam Laylatul Qadar.
Wanni Lailatul Qadar nasaba iya tu aku ramalabi ipaturong iriwan na Lailatul Qadar. Malaika kami ng masaro makasing Malaikat Jibril nasaba aku ramalabi ay ipaturong melalui perantara Malaikat Jibril. Nabi kami ng makasing Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba aku rangai ipaturong ilaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasimpulkan itu panritata ulama tamakada nigi kami na marappe lisesena ako ramalabi jagai baca Quranna majapuna ritu marappe kami na makasingi lisesena po nga Allah Ta'ala aro kana bukti na Bapak Ibu aga pi itaja dalan na iya ular ramalange malappo apalatta nariko ita meriyaro ako ramalabir lalan na iya ular ramalange makatabu apalang ilolongan siyaga na huro po lalan na ako ramalabi liwa taba huro po na yara kurange chedi kurang nariko ibaca manang ilalan na ula puasang dedule bilang siyaga apalang ilolongan. Sino malabi ko sa lasor malabi ko ang karimasir po Allah Ta'ala. Yang kedua jancin na nabitta. Yaro denre jancin na po Allah Ta'ala. Jancin na nabitta. Nareko ijagay yaro baca kurange. Aga nasa nabitta. Ikra'ul Quran. Bacay akurange. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Majapuna yatu baca Quran muna dupay ko maturi as-sori mundri. Ri as-sukama na lino. Syafi'an li ashabi maelo nawarekki patulun na maelo na tuluki. Sini malabi ko sila surah malabi kam talaman ta'ala. Di asori mundri di asok ka na lino de gagi si tulog-tulog pa. Maelo ni chapu linoe marutumana bulue lakay dena na ursu binena ana dena na ursu ito matuan na. Makuto paro indo de nga urusu iana na. Nasaba di prinsip na riko kama ilinoy nafsi sendiri. Alena mi bawan nurus umaylo na pasalama. Makakancay raso kama inalina. De gagawad dituluki sa nga din na amala madecetta Bapak Ibu. Salasedi amala madecetta awad dituluki inarito baca kuratta. Sini malabi ko sila surah malabi ko ang karimasir pang Allah Ta'ala. Selanjutnya, dosa kaminan na cece pang Allah Ta'ala. Pangkau ke kaminan na cece pang Allah Ta'ala. Wang kalinga andri guruta na rampe makada. Ang katusipa liwa na cece na pang Allah Ta'ala. Aga, yang pertama ini itu sifat takabur. Takabur, sifat sombong yang ada dalam dirinya. Nareko ipu sipa yor sipa takaboro yakin dan percaya dia na makasing atau tungetar lalo na kampungnya. Nasaba magay nareko takaboro ki napakijok kejok ke dalo na balibolata na malengan ni kasi teto ganta Jadi nareko ipu sipa yor sipa takaboro yakin dan percaya dia itu na makasing asisompungot talo pada taruh patau. Nasaba takabur dia dihargai pada tarupataw. Magalada Bapak Ibu sekalian. Memang masih kampung ni kia dia na makasing asisompungan na nasaba angkay na pusi payar sipa takabur Mamuari ko niya dito gaga ko niya kuminrubawa di Balanda mega. Dito gaga ko niya. Insyaallah. Dito gaga bu. Dito gaga. Insyaallah di gaga. Nasaba ko witay alita manang tomakasimanan di surugamanan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sipa kami na cece po ng Allah Ta'ala. Yan narito sipa mangwa. Di samudasa mangwa. Di gaga sukuru na. Narunto ni nasapay, maylo si lainge, maylo si matanre. Narunto ni jabatan na nasapay, menghalalkan lagi segala cara untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Manguasan na. Iwaren niya gaga. Iwaren niya gaga puli balibolana. Si panna mi bawa kasi napito si bola.
Si panay di warengi gaga itu si bola. Dena sukuru. Sa aga tomiro na wareki anong bepa. Si panay bawa na tabuta si bola. Inar biasa si Pak Manguak. De gaga sukuru na rin pangalataan. Maega sila surat tadi sa liwag kasi. Maelo na panadingi wi ano diandre kami na magkasingi. De na ulay. Nasaba de gaga rin sa sena. Sangat banyak sesama kita. Maelo manresubu, maelo ibuka, de na ulit, nasaba de gagari sesena. Jadi sukuru kilaw riko ang Allah Ta'ala, ang kamane mo, pikinawaring adisi-disingang waramparam masagena, nato pada angka ki jamay ro puasay, na si baway anresubu, si bawa buka puasa. Amin ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Yang ketiga, Bapak Ibu, yan niya may galandang mapunay si Paik. Yang pertama sifat takabur, yang kedua sifat menguap, yang ketiga yang hari itu masih reati. Iya, masih reati. Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tu sifatnya sifat senantiasa merendah. Maria watutu na sa tingali na Nabi tak denen ka na marasa matandre. Ang katulalan na barasan giye pasal paca purna na iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matandre siri na maraja apa katuna ali. Ya tosi di pak buka balikan na tosi pakurasiri ikapangasan na. Jadi sifat kami na nacecepong Allah Ta'ala ini itu maseriati. Bisa mudah sama maseriati Pak Bu. Maseriati. Bali bolana. Maliwi oto. Alinang marung. Mana kaya sa marung? Nitay oto na bali bolana taparkir di lo bolana. Ilecce bali bolana cho lima cerita. Ano maliyo to. Di politiga ngari. Na nimbawa jaman na lakay na. Di baro kapan nala. Ikaw gani mato charana nung lewaja. Nga di gagawang parang na aga na pamata. Malipuno kibu narik ko balibolata may lo iuruso. Kapag niriyasang balibolana maliyo to. Alay na maru. Warajin kung mapakiro. Pagosit. Ang kito istilana petiga. Perkumpulan. Pagosit. Pagkampong. Istilana. Sinito malabiko sa lasura malabiko ang kari masir pang Allah Ta'ala. Liwa ni kapang. Dito pa Bu. Dito pa. Cede-cede di pale. 5 pimanle. Sinito malabiko sidang jamatar yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yestelue sipa takaboro, sipa amangua, sipa seriati. Musti angka carana untuk belai. Pekoga carana untuk menjauhi 3 sifat ini. Tari kumaelo ki belai yang talue sifat yang hari itu. Tapada cengi papanadita. Ajak nang kamompor dalang atita mapikiri maja. Nariko diitay balibola tak maliyoto. Sukuru miki. Nasabak magay. Ang kanadidindrang. Nekia na rekomendra ki isang ialeta. Talisa ki bensing. Nasaba, musti ki pahang dari ko ang kapun na oto, pura kasi napanota bensing oto na. Kibalibola na lang kamindra ni, napakilo kumabela, napalisu de na taro bensing. Musti ang kapapanadin na makalalay yarupun na oto. Nek de na la surat ki. Nasaba majana sabing. Dibu, Pak. InsyaAllah. Jadi mapikiri madece ki. Nakan naki abala. Ipikiri madece ni. Nasabak tanran nagduto matape watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Si pangajari si pakainge ria dece ngenge nenia si pangajari si pakainge dilalanna asabar kenge. Natuju ki abala. Wadimi sapurusang ati makada. Nunli ye pacobana pong Allah Ta'ala. Nasabak maylo na pendre idarajaku. Maliba-libolata oto. Yang mekangi elo. Ibacangi salawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puang. Tapat turungat toka kasih daliku masagena. Mamuari matu imundri uleto malioto. Makasih pa penedita. Maliba-libolata oto na hindi long marung. Ay, marajin.
Sidang jemaah tarawih yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, nasabah waktu yang terbatas. Inar itu pada launi main atau pada angka ki pancaji wi iyai ular ramalange betul-betul sebagai bulan yang dipenuh berkah, bulan yang penuh pengampun, bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iko bicara inar itu. Ijamai yaro anu naparentangi po Allah Ta'ala amala kami na napuji na bitta napuji po Allah Ta'ala na niya ibelay yaro sipa-sipa na cece po Allah Ta'ala. Sini teman-teman lebih po silang jemaah tarawih yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum ututui cara maku iyawan niye mayelo kapalatu ka kidua telu papasen na tupan ritata. Yang pertama ia naritu ajak lalo ipu sipa na malacuye benalu magayar sipa na malacuye nulle madari morita kapang ribata-batange monro ritake na bata-batange alena na comoki punna bolay na kojori. Apa kuro Bapak Ibu? Yang kedua, ajak lalo ipu sipa na balipenge. Magato si sipa na balipenge, yaitu balipenge agi na runtu. Pada-padan na olok-kolo, yari garupataw na runtu pasti naukko, pasti naewa. Nadingi manca di agurung lauri di rupataw makada. Ajak lalo ipu sipa na balipenge. Narikolok ka kiri kampon na tawe, sadar diri ki, makada pendatang akunnya. Ajak kamu na mancaji kitau tete gelok ka korma ka solang, tete gelok ka korma bu ricu, tete gelok ka korma bu salang. Nasaba iya tu sipa na balipeng ni. Dito gaga ko niya, kumin rubawan ricu wali kampung kapal ka. Dito gaga ko niya, insyaallah. Sidang jemaah tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malampay ni kapang Bapak Ibu, nasaba mamangani sa dingajeku. Ikaw tambay pi mga tamasamaki tasyan raka matarawag iko niya Bapak Ibu. Arwah rakan? Arwah iya. Kau tambah pi mga tamasamaki masu madupakir masih iya rumah tarawih tak 20 rakan. Jadi sidang jemaah tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ingin mengajak kepada hadirin wal hadirat pada launi main atau pada angka kipak guna madeceng iya ular ramalange nasabak detu namita kodena 20 asera aso 30 mibawang aso 30 aso nawareki pang Allah Ta'ala untuk ipake betul-betul makamala betul-betul beribadah pak makasibiyang dari pang Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Puradeu pancaji wirupa tawe nania jinge sengadina untuk makasiyang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sini teman-teman malabiku selesura malabiku ang kairi masay pang Allah Taala. Maka da itu pandritata na iya tasolla na palaka aje masarode cengi daripada tasolla na lilay. Nasaba na reko palaka aje tasolla idi mi panadingi padina. Niki nariko dilata tasolla masaka curita ibalabol balibolana masaka gosip pimad di kampung majapu dari itu aleta na solangi makuto paru si kampot ta sompul lolota. Sini teman-teman malabiku sila surah malabiku ang kari masir pang Allah Ta'ala. Nila si komiro ulan rampeng ki ada si paringarangan mamuari mabarak kalori di mana makuto paru larian eku. May dampak kalori di mana hari ko mapamula din rin mabicara ka ang kada kutapasala angka ada ku TV tasek ke atita TV kita tersinggung ajak mua ki gaga tersinggung nasaba nariko tersinggung ki ini tu pala kunna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.